ada rumah dan malamnya memang tak buat lagi yang tu. Ya, karena ada tertarik irama-irama tadi yang tetap tanya MTQ lagi tu. Tingkat di Medan orang kalau ada MTQ. Ya. Jadi yang lagi kan. Oh, meseji hurung Padang, nanti buat langgam Padang. Baik buat deh. Saya hanadalah tajwid, hanadalah huruf, hanadalah makhraj huruf, sifatul huruf, hanadalah. Lagi contoh untuk buat le hurung Padang. Aw aba'una al-awwalun qul innal awwalin wal akhirin لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون. Kat tama-tama aja dengan Aceh. Cuma beda Aceh, Aceh na aja. فمالئون منها البطون فالشاربون عليه من الحميم فالشاربون شرب الهيم. Jamun utai Allah merham Abuya Muhibbuddin Wali, semoga ahli surga, dan juga Allah merham Abuya Nasir teta temung jamun teta jak tawaju tega kun irama menan tu klik nyo. Hadza nuzuluhum yawmaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Ketika kun irama lagi yang le gure-gure tanya dalam keadaan sepi tatuk boleh ngonija dalam tawajuh tega kun menan masyaallah. Onen na don te na tawajuh ngon Abu Syamah di Pucuk Tunom gure mulia mentong udip ke na alian dalam abati tanohano tega kun menan alian Allah merham Abi Adami Lampu zaman pimpinan pesantren Hasasun Najah, semoga ahli syurga. Ada kekun lagi yang tengok sepi katanya meratib Allah. Kekun lagi yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Oh mat, fakut em. Mengkaji ibadah. Cuma najis tu kadang tu najis tu yang najis cara la ilah mah. Nya menyo dalam tawajuh. Na tariqat silsilah jelas. Ada najis tu kadang tengok najis kadang tu. Cuman tapi hananya ngorku hana tu momong go ina. Hana tu momong balik-balik. Bai di hana go. Pakon tu bak ratib pak lain tu kan.
na teki-teki kadang kita tengok kalau kuat temamong. Syuk nan tariknya kuat ni. Ha, mak motif la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Li malam. Hana jelah le kon la ilallah. Lullah ilallah 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 ilallah. Nanti longkalan dengan joget bodoh. La ilaha illallah la ilaha illallah. Nak pengam dah bodoh. Pengak dia keluar kan? Luar dia pirut. Tapi nya mana? Tapi hotel bak lam dulu lam tawajuh tempat-tempat ibadah. Hana kolon yang demamong menan. Slow dah. Sunyi tak ibadah. Sepi seakan-akan tengok dalam kubu. Seakan-akan tengok kata Allah tadu tashrah lam. Mamnyo ame-ame ku mangkeban ho mahur qililuna. Kok ji kali pantan-pantan urang bulan. Hei gawak dak katip malam apa kan? Gawak dak deki apa kan? Hei puan kolon wan demamong duk ro. Bungo demamong nan jawab benar. Ampun. Wan demamong beres dak dengku beres dak ya. Bed demamong. Ma buya cuman dan kuil-kuil ada yang lain. Dalam tawajuh dalam tuluk hana demamong pun hana beres. Ya menan aji. Maka ji ilmu hansip tepat dan panatik kedera-dera urang baik melewat batas cewa ujung. Fanatisme kena cewa tu. Ya mana naji para pemirsa tatambung maksud cuman menyojit takun le katanya ladum jinoka nyo mahana senduli nacit cok irama nyo jino irama lagi irama dan Allahu akbar Allahu akbar. Lalu hana jelah ali bab pupah irama tucuk tu Allahu akbar Allahu akbar. Kan akbar. Akbar. Karena bab pupah Allahu akbar. Sangkon dalam tajwid ide dia. Ada dalam tajwid ino. Pataan ro ide. Dapat tu. Menan. Jibek menan. Adzan heurung ni. Heurung bawa katru bawa teh dan sembahyang. Sebut asma Allah. Bekna petimang tu nang agedi kionyo adzan. Nagut. Menan. Kiban mau tetabut. Tetabut tak cek iramanya. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين جاء سيد أبو جاء على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. Iwo gede. Iwo Aceh ni ujung. Jadi nyan ban ni. Bujih tengok. Lillahi ta'ala tijak tengok. Jak belurus. Baik mkarni. Tabuk menancit. Oh, lon hae menanku. Ke mancit lon mabui ramah ro. Galak-galak lon. Beut ju. Yang penting beut. Riu. Hana ke pegah langgamnyo je. Lamgam je. Gamnyo. Hana ling. Jadi penting tak tembut. Nah, tu takun. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Beda lah ujung jipat dengar tu.
kon ba MTQ Medan wan. Nah siapa kiuna? أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. Jiat miram je. Oh haik buat ramalan. Yang malain lom keju saya buat. Saya betul huruf, betul kaji. Inna lamughramuna bal nahnu mahrumuna afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Asal pegah hana betul. Pegah gua hana betul. Asal tembut betul. Ya, betul dulu. Tai tembut. Yang baik tembut. Baca Quran. Jadi baiknya ada dengar le fitnah. Tanya masalah berat. Nasi dah dengar orang baba itu. Heran saya. Heran. Dulu tak pernah. Sekarang sudah ada langgam-langgam. Hana dengar. Kau hana pernah. Lu nak dengar ada berat. Ada Jawa. Ada ke Jawa nanti. Nanti ada kan. Level ni. Yang pakam demi Jawa karena tamonggam demi plung di. Ladung kai plung iba plung. Iba plung. Ru Jawa no iba de iba dan tram di. Lung kon. Plung ro. Kau plung darinya memang belah dia. Jadi mana ni tengku tega beut insyaallah penting beut tembut. Apa saja iramanya. Ya nanti akan kita sambung lagi irama-irama yang lain yang asik sampai selesai setelah pesan-pesan berikut ini.